yazi umuntu he sohlala eGoli more than 5 years awukakhanga neroom elilodwa awunastandi awukwazi ukusebenzisa imali unjingisa umastandi wakho umbhadala irenti ukube uthenga iStand wakhe lena noma uthenga indlu wena uyasazi iStand eGoli malini iStand singana lutho uyayazi indlu eGoli malini yazi ingabe mhlawumbe uhlala lemakhaya ungajahi lokuthi ujaje abantu baseGoli ngoba le emakhaya njengala ngibuya khona mina eDondoni iStand usicela kaChief uyasicela uChief ajayi 250 ibizwa ngekhonza fee badale ikhonza free ngonyaka mawungakhonanga kubhadala ikhonza fee ayibi nama interest la uyokhona kaChief uyafika ukhiphe leyo 250 iStand nje ongakha kisisithabathaba sendlu lento leyo angeke uyibone eGoli iStand se250 so ungalinge ujaje abantu baseGoli noma ngabe sohlala 10 years ukuthi usola ubhadala emchashweni akanandlu akakhanga cost of living eJozi it's too much uyayazi into ebizwa ngama rate uyasazi ke iStand esingana lutho eGoli sibiza malini okay ke asithi sothola esinendlu phakathi leso Stand uyasazi bese sibiza malini yazi emakhaya ungayakha indlu uyicede ngokubhatanisa nje uhamba uyocela ubaba umdluli baba umdluli ngisacela ngama weekend awungenzi lutho manje ngizabothenga inkasi nibhaka idina for idina ngama weekend ngiba uthengele bangani bakho utshwala for idina bese uqalile wakha bese lendlu ifike emafastereni uthi yes sekumele ngithenga amafastera ulo angeke ubaba umkhathwa ngeva bathi unomshini wokushisela athi ubaba umkhathwa no mina ngizothenga imaterial ebuild it yokushisela amafastera akho nginike i900 ngiwakhelela amafastera owafunayo akwakhele noyithi umtshela hayi leli ngifuna libe so leli libe ngaka eGoli lezinto angeke uzithole cheap eGoli angeke uyithole iStand yokwakha eceleni komgwaco angeke usukeleke neveni yakho uhambe uyofuna umfula ubese uyayipaka lapha bese nikha iStand no ayikho lento leyo eGoli so nje lento yokubuza abantu baseGoli ukuthi bona bayokwakha nini kuthini kibo sonke lesikhathi badlala eGoli abathengi indlu abakhi